Tip abang ipuli ke Bible ublay latip lupa bau tahu ubreu sa laptop hari ublay wang wala laptop ngala ai kaktir ngan pendek ladi ban ubat de kajing pular pi ka pop ke de ka bacim pen kenya ka ai ba ong kaktir na marketing ublay ka omi kata de ana ngimlong hom sim tingilong ka do de ka do tingilong mar persya men sim de ta ka long mar persya ban laptop ba kada kata lada uno umdani musim Kristo mbejo Kristo ujisu tang mauhi uba klempop bat mauhi uba janai nagi kibaro badai mauru uba layap na man penjanai ngi tarau pol kran ni kata ong ngala ban legi kibaro tau ta ke ujisu ong kamang afimla ban fimla ban seiso marka pop ke kejap tayu brio tadi ta ba ubriu umdan ya kaktin ra umya isno anga berkaktin junga isno au ong jisu finomla ban sai so Yero i try ngiango yo try hakani ka por ka bamenta namaru try ulong babha maru try ulong ubale ya ka jing snai kamdame kat baki sngi kidang jan ya ka jingwan ka chang o but kat baki sngi kidang long hajan ngiyo iru bau baman ru uyale baru bapengop ya ki babon syakapop baru babon ru kibriu kimtip ya kata kitip ya kanenga kentin baong pop hanre kimtip ya ka jingkhia jong ka pop lani ka wei ka kentin ka ei ka pop but hakani ka sngi ngakwa ban peniang sobhai pi wei hakani ka jinghikai bangini yo ban hikai nang bangani ka studio shaphang ka ei ka pop ken ba piru pila ban sungthu bat om tang ka ei ka pop kumno ngin light ru naka pop bat bangin ka jing ka bajanai namadon ki breu ngi jutip ba mo ki juan ha ka jing aslok kila kala bamot naka pop handai ki sentut bat ki sentut biang sya ka pop namar balai yo ki khlam sungthu ya ka jing khia jong ka pop bat kata ka jing bat jong ka pop yo breu ya kini ingin lait ban hikai hak ni kasngi yo don na piru pia lamba kita kijing ya khat hak kijing ke jong pi kala ka bamut hanroi tangkat tu kat ni pi kalon no pi paidin biang no pi hap si hap hak pop bat ka pop kaya le bat pi hak ni kasngi ni yo ban ya kren ya kini ka benta bat ban hikai naka ketin ke jong blai bat kan long ke jingger khu ya pi kan long ya pi ba pila ban yang scam bat ban syakri utrai so kemen ru hak ni kasngi may don lang ipasto fair bat kamdam idon lang ipasto bantay ya ka bangini yo ya ka bangini keren banya mir banya ngam syakani ka jinghikai ka ei ka pop ken bat kumno ngin light nakata ta ka banang kong do nga ai si ipasto fair mo in lamprang yang i halor kani ka benta ken hadin kata ipasto bantay tsim ai roi try ipasto bro ngat ni ka por lengum ju ki ba ipet lang ni ka por siang ngai ngoi ublei na kam takan ni ka por ka bokodor bangla me dor kat langkum ni bat jisha na ka por ngi jiyo banya same ktin jumblei bat kni gede ka ik ba mongi tip baru bat jisha layak limba ya kata ka bentah ka jim jungi pi wei bat ya kata ka bentah kat ba ngi keren meneng ngi suthu ya kata ba kni gede ka ba uji suhi wan habo pet na beneng cha khndo i ba ya kni ka bentah pagadon ka jingele apdeng ubriu bat kni bat katai ru jisu kran ong bakan nongshun bakat do ka diga jingyap lani ban pelang yap yu breu ka diga jingle pop ba jisu ru wan ya katai ban penyaklat dingi na ka pop bat bong pop ngin kin mau ni ka wei ba ka pop kam dei ba ban le ta ka pop am ka de lupa ka nature ka mu david uang ba la kha nga ka jilong pop bat la pelong yang ni la pun ni kata ka jilong pop mo kan mau pastor anuk sa ba ya kata pichu on pastor ba mjikai ti khun ban laptop ne ban thok hanri ban thok ne ban laptop ka nu pa ha ki ti khun da la ne ha haru nu khna ne nu khulung ti den ma ta daw ba kata mo kata ka benta kam de tangi khna ne ya ki banget la ne ki banget kata ba ka di sarap store ti what ya kita ki bala skriu tra ne wat ki banget rup store ka ne ka di ka ba ka ban kia ba ka jim junki ba teng no ka banoi pi ka pan poi yo tu briu bala skriu blero ban bai dis dan na kata ka jinglo skriu ju na mar ka de kata ka banta
But hoi malaikan yang kini bentar show benyas dang ini ngikan ning discuss pang Kristi Jacob ke baong ba ngin pulin ke po bentar. Na Kristi Jacob kul maning kongi ke dekot ke ba ka arta terung tu kong ba su utau beri besha aga jin tunju. Na balat tunju yu unyu diang ya kata ka pangsnget ke jingem ya ke bawa tural okulari kita ke bi yu hoi kini ka topik lele ni kejengkan ni kapor pangsnget jong jingem ka di bai pastor Mawlong idang ya bahagian gisngi haga bide ba kapor jong ketien te ya kata banta pen sendi sko bari pastor Mawlong namar hagi ni kisi balang idang sam bahaya kata apo jong kata dukap ko ong ba wan ayu nuru em ba pensoy ula pensoy yang anu blay na ba yu blay omla pensoy daga basniu bat pensoy mo uyo no nuru henry la pensoy we po uyu brio habalaring pa ayu daga jingko abra la ka jonghi bat habalariam yu anda kumta kata ka jingko abra bakalapun ga khai ka pop te kata ka pop ba kalasan ga khai ka jinghap keng te kamut ben pop ko makin jubli ko ong ni kamut kadan so ka jingko abra la ne kata ka jingpun na po la ne kata ka ik ba ngi kwa man le bat jong ya kata soitan un pensoy bi hingi kata di kamram jungu hani ka song tu brio la un le nom le mar nang beken mau ba kita kising ya kata ngong ba soitan un plek pop yangi ba dem plek pop yangi un pen babi bi le pop ba dem ba pen babi le pop un plo yangi ba nginum sekrisu ublei namar bi le pop te kum ta kan lo bi kum ta ka jingem henry ya bu jisu pat wan seperti wan pen imingi lagi bab tingap sto ya kata te kata ke ke bangnya keren te shu ni kapor IT pastor dan segai bakam jelio shu alo jo kata ni patai shu ni kapor Pi abang puli ke tin ke jomblai ngi ke ne goi ma. Ni ka ba bu na preng jongi le se ngim da shai ba kata ka no Matthews kalau nong ka ba khat pra ka de khot ka ba na do on real to ter ka ong ni. Uno ru uban pentut te ya iwei nakini ki baret ki ba nget anga ula khambhai uban te no mau teliat bokraw na rendang jo u ba on pen ngam jelop u ha ka ba jiliu du riau. Kordit ka perthai na mar ke jinjin thot na badan kam ya kita ki jinjin thot ban wan shisha recorded ya tau brio na ubawan kata ka jinjin thot tilada ka kti jome lene ka chat jome ka penthot ya me to otno ya ka to bret no ru na me ka khambhai me ban episode ko nikin riang sha ka jingim ban ya ka bayo artli ki kti ne artli ki jat ban bret ya me ha ka ding bom jikot balada ka khamat jome ka penthut ya me tu klau no ya ka tu bret no ru na me ka khambha ya me ban le episode saka jingem tang ka we ka khamat ban ni ka yo artli kita ki khamat ban bret ya me hadu jok ding te kani na perkat da ke jeli pelat nomor ba pleng ka pop ne ka long very serious ta ka pop ka long very serious ba ka we ka pop di jinjin thot im de ban long mau jin thot ya ki we ban wan shok try dan tu brio boong ba dan ki brio te ki bam mlong kristan namar artli ki daw kawai umpat ye kendo yu kristan ka baar namar la kendo yu kristan kawai umpat ye kendo yu kristan ka baar kolong ulai kendo yu kristan ka bamot kristan umpat ye kendo yu kristan takadaw ye kendo ye ki kristan tampat ye kendo yu kristan pa dan paula ya kendo yu kristan tambo yu ipa yu kristan tadeng ta bun ki bri kimpat long kristan ni kimpat long kinong bot ya Jesus Christ mar ki long ki jinjin thot kimut ban bot utai kristan boto utai bukan seni utai bo im ge im ka bathala gini ki bumut ban bot yu try ki ino ye kitai ki thot no kata ka di ka pop tenguna pastor fi singo halor kata dan balong kumtan kata ba fikret vi pastor vi ai kata kanuk samo kada shisha bau kran tau breu we tu ep pada bar tentang ada yo kandu yo umdan u kristan u basisha lanu pajudan ba yalap un kalabumut kumno tentang pat uyo ni kristan u baong de jisu te de galenti teng le jong pat umtep seun poi uang te jisu te de galenti de klifi pat dala klat nani fin poi chno ngam tep te kumno un nget ya kata ka e ka ba u ulong bat kini di ki artli ki benta hei bo soitan ru pat uyo besut pat uang dang la ma me mem de kristan namar melaj mem tip ya ka sang ka pop bubun sen ngi perkhat ya kata bubun ngi perkhat bangat ngam tip handre ka bible ka ong na ka teach ki nong rum nong balai do bar pulai ma baro kila le pop kemut dan we do breu
kila lai pop kila du len ke burom ke jong ble fi ka pop ke ke menai pasto ferry pule bari yong kata ka brai ni kata kawan nak kentin jingkwa men ba ubriu bat ka briu kidan ka pera dan kimdan kata kamdan kata ka desire ba ong tin nong we kimpat don hadu ba kimpat bam tu so utu so wanra ya kata namar shua jong kata wat la da kide shinrang bat kentai hada kidan pat ha utrai ha ka jing don ka jong trai but ha ka presence ka jong trai am kamdan ka to ka jing ikwa shu da kiwe cisin peda perkat letang hayang menit tentang so benut balawai ka jaseng namar ha ka to ka por phimdan shu da ka wai pat ka jing kwa lait no ka beseng bat utrai teng ka bang ka ta ka jing doi ngim kwa shu ai pi perkat fi ngiring shu amat ngalam no fi shit meluk mo ya ka ai ka trai adam mo yo mat dei na mata kamdan hare mention one ka popan kawan kata kacing ikwa berabor ka pen ya ka stage lejong kaba pilong lungkot pilong beduna dan kam kacing pendap file ekstra kan fide namar kata ka pop ka pen ya fi ba pimpat biang le ya ka ba fin biang ka pen shoy yang sya kata ka benta namar ka bible ka ong ublay pen shoy kajing penshoy habak fi sngo ya day bat kajing penshoy ya kabamot pidon kajing kwa ya kata lada ubreu bom kwa pinumla man penshoy kumantangin alain nuksa ya ki film chaklia ni ki film taka ba ong kawe kentin pili ay ubreu batia hakajing tiap pang umla taban lay fi pin to film trail ban pet namar kajing kwa jungu kam day kata kacing ko ajung u kadi kacing penkia pikiran shaphang kacing penkia un pediang i kata fi namar belai kamdan kacing ko ka pop dei nama kata ucekop uang kawan lamba kata kacing ko berai ne kacing ko ke ke fidan haka stage ke fidan balada ubreu suthu ya kata ka pop ke le fi ngene pingara fi hei ka sa ka pop ubreu da pensai kata ro hei ka pop ka sa tengine page mau hindat na kita Genesis haga lenong ga basau petang ni hang ni kada keren syai kani kada shaphang mo dukan udah ong hang ni kada khot ka benyo yo ublei Ukraine shaphang yo kan wang lada mela le bha omla mame bat lada mem le bha ka pop ka song linge haga jingkhang ka song hai haga jingkhang kada batai ka pop ka jaga sa ka pop kada batai ha jingkhang ka song ha jingkhang kabamot ngiding yung ngalat na kapop henry yo kapop panang syong ha jingkhang kan kumno pat banginay hap ha jingriam jong kapop ni de kata ka bible ka hikayangi larangi suthu ka bible ka hikayangi kumno ngilat na ka jingriam jong kapop kum haki sam nengkong hi khot nengkong kala batai lai teligi ke bakum ki brio ngilait na ka pop larang idon hakini ki light li banta ka bet ka jing em jing ko apostol fervin pule mo Suku tau breu bomnyat hakijin selagi beman lemni ubomnyang hagelti kinong pop lemni bomsyong hakijin syong keberkeben pi don light li hang de ka banengkong do ya baar bomnyang yeng balai syong pi kini light li banta kini ni light li banta karena ka jing kawara ngi ka jing kwa ka bible kong suku tau breu ubayat ya ubomnyat ni haban perkat kumnong ayat kumnong ayeng ber kumnong asyong balai na ka pop namno na pastor fi ong fi kata pastor halo Jakarta ma fi jingkhang fi ong kadang pulian ni kapor mentas pang dang pet ni kapor proverb nyaw ta kadi ka but senti jang kanuti bakumno ka karam per le dia bar hang tu ka khot ban ko ong haka jingkhang yet ke jonga ngala khmi na ka phra jonga te ngala khmi apedeng ki biet ngala i apedeng ki samla bajuna ga jisempang badayat na gildish nong ngajan ka dong jongka bat ulalet lenti skai jongka habaka kemyong rin hakapor miet haka jingyong ka miet haka jingdum kumta tater ka batayong tu bakumno kala pemya ka ka khapakala ka tholi kumta kala bat yu bakala do yu bakala patne le khimar kumta tater kala batay spang ka jingle jongka bangas tuang taraf so gumut hawat ka karan sibenta ka karan spang ka jilong nuti bara ba nuti ka karan sa ka patay store
Pakuno ka perthai ka long kum ta te ka pet no ubri bo juna simpang ubri bom dan jing stan kam tam kitin jong blei. But utawa bi te pastor ha ba bunga bit ma. Kata ta ka de jing sha namar fi ka ngi baro ngi la kha yang ngi ha ka pop. Ngi don ka pop. Hoi la ngi yo pat ki kime ki pa ki batip no yu trai. Lapan kentang yang ngi. Upol udah keren ya kata haka shiti ki nong korin nong ka banyo mo. Kacing kentang namar kimi ka pa ki bangai. Ada mendai so maki ki bangai eta ka ngi la kha ngi ha ka pop. Kacing kwa jong ngi kan debet shaphang jong ka pop. Hari bangi kendo no yu trai du tang utrai jisu hi ba mo ha ukris ngi la light na ka pop. Kabumut ngi hapsu thu sia mano badai ukris. Ngamong vitang ba la pediang dan bon ba ki bru ki pediang yu jisu. Ada ka jisu ngopop kapat kan ria en ki. Namar kim tip ya u jisu pat. Bon ukristan udai ukristan ubam tip ya u jisu. Tip ai ru em shaphang ukris. Kabumut ladang tip no shaphang jong ukris ka ai ka bor yangi. Balong ngang adai mano berkumno ngan lat na ni ka pop. Kutu benar fi batai stuff yang ban ot ka ti ka jap store. Try stuff keren jisu pangge store kutu. Tung ni discuss kenya kata tamo bon ki brio kim so tho te ka ne. Tadeng ta long fi mene brio uba penthut utaru uniap. Kredit ya ka protein namar ki jinjin thut. Habadan kam kita ki jinjin thut bakin wan shisha and kredit utau brio wan kita ki jinjin thut. Tang ni ka ong tila daga kti jong mele ne kajat jeme ka penthut to at no eka. To bret no ru nami khambhai me ban lip sut ko ne kan riang shaga jingem bandan artli kikti ne artli kikchat ban bret ime haga ding bom chukut jisu pastor visu kumno ukran bi ban ot shisha ga kti ka kajat khmat ban klaw na kumno na sumno Pi ban ong ban ot jisu ukran bi ban ot shisha tang trai wir nong bun terbut jore jisu. Hare ukran parsi shaphang ka pop. Bade ban ot no ya kata na ka jingem. Lara mendai bawa ot semua mentah. Nama ka pop ka kti te ka sukongo pastor. Ka kti te ka sukongo. de ka jingmut no Ka jingmut na ka jingkwa na donut te. Na ka jing slay jo ka donut te beri. aklan pastor mene mo ni mar bapun ne tada ko sakha tala kha ka he pat ka de ka jingyap mo ka de ka ta hapen yap te dam pen yap tala yap to pen kha ka de no ang ta kan Kali kata mo abang isngap ini ketin ke jong blay ujisu ong bamlong te bamlong bangin le pop lada ka kti jong i ka le pop te aingin ot no kata ngin pendekut no kata lada ka kejat ke le pop ani ke bama polat takdau ka pop ke long so serious marga de ni ka pop ko be lam yu bri ka dujok ding takde kata lada ka kti ke jong i le se ka to bawa na itu shu ong ketin jong blay mo lada ka bishar ka kedau kti ki wei ka taro aban bersange no alada ka kti ka dikiat ni lada ka kti ka dungnar inject drugs ni kile kino ki balong persya i ka ktin ka jong blayam happen dekut te kata ka jingle happen dekut ya kata ka jinglong lemda kumta ka ding ka up pagka kejat remote tentang gelam sya jaka ka bumdai kejat ke lam cakap patakiat ne siki jaka mo ki basniu ye ka ba ya lam yu brio cakap pop tading ta utrai ong ba hapot eta ka kejat ka bala pop hapot no eta ka jinglong hapot no eta ka jingle Kira pastor ba ong mo fi. Dalam da ngi ot no kamlong namar belai yo kawan besut pat ha ka jingem jongi. Pastor soi wat hang tu ka kren sepang ka khmat ro. takin Khmat di kisah jo kemet pastor. Tagan ni kan pastor mentama. Kadi khmat ta pastor pet dekat panek popat ya kemet sim sendan dulu. ka im ka pet kada ko sala pop Kada ong da internet ni ka khmat ta. Itu so. Fi ka pop ka don met ka syong. Try ong wat bam ko wan ai ba ka pop bat pi kan long ko we. Ka jing bam ada ka don hang tu pimpat bam ka sakut bisa tu. Harus isin kini ke bam hapa kelade po suntur la long kawe berkemet. kada utrai ong ba finire persya soitan tapen kan ngo ele di utrai mo
I pulih ni kapor Jacob lenang basau dekat benyau ma. I pastor pulih ni kapor. Namar kata tu depan ko ngu il dia hublay Henry tu ile persya soitan teu soitan pet yap tapi. Bila persya soitan tu soitanun. Pet yap no apen ko ngu ili try. Namar ke im na do nang kong kam sim lapen ko ngu. Tadeng tahap pen ko ngu. Lada pen ko ngu soitanun om pet. Tadi habo pen ko ngu kamu soitanun pet yap. Habang ile persya. Ketua pastor mana fikiran pish pang julong kawai iwi koren pastor long Henry dekat bakat san kong pemtip baki met jong pi kilong gi dekat ukris dengan shim ya kita gi dekat jong kris bat long iki gi dekat kanuti what I habat the leliru bakan long kumta hatu pemtip bauta penyeso il dia bakanuti ulong kawai kemet nambar kita berangut uang kinyolong kawai kado kemut pastor kemut pementa kemut sina abang kemut karung ya hatu beriu kemut ulong kawai bet Kapop kawan rong kawai. Datang ujisu dia kata kaktin jong play ko ang kalongan ka white lam penyaklan ka penyaklan. Baka Bible ko ang haka gospel ka jong Yohanes sabanang kong adon kaktin bata kaktin adon mano blay bata kaktin lalong blay dekat bakat sa kaktin lawalong do mud jisu data white lam. Bo datang ujisu balaban penyaklat ya kata kapop nakamet ke jong. Ladang aklam yo jisu. Wat kumno ngayo ijisun nongkong ba nga pediang yau baar nga pediang ya kaktin ka way pa way kay na kani. Berkata kaktin ka ay kabori nga bangan mat ya kata ka pop na kajingim jonga. Bat tang na kajingim jonga ka ay boro ya nga bangan kimi no tang so jisu. Nganum kimi no ya ki jong ka pertay. Nama ka Bible ka kred dia kata mo Hebrew kat ar dekat nongkong tu pulia dah. Nabakum ta mengiru apala ker tawer ringi dul o kisaki kat ni tungin berat no ya gajipun wet baro bat ya kata pop ti bahasa snow hangi bat tungin pet da ka jingesha ya ka jinge pet thong ya ka balabu akmat jungi da ka bakmi so jisu nong penlong bat unong penjenai ya ka jinget jungi Fi ka Bible ko ngin berat no ya kay ya kata pop ya ka pop nangi. bahasa snow hangi Ka basno ta. Ka kamde tang basno ka thom non to. bat ya kata pop ka bahasa snow hangi bat tu Ka basat bahasa snow hangi sno hangi. Ngi haban berat no ya kata. Kumno ngi berat dekat baar ka jubab lang ba bakmi tang no. so jisu Uai The author and perfecter. yes nong penlong bu nong penjenai nong pelong bat nong penjanai. Kemun kemau ya ka pop pimla bani le de. Pila ban rai ba mentau snang man lek umta. Ta ka rai jong fitang ar lai banai ta ka kut no. Fiu dei tang ujisu unong pelong wat penjanai ka jingat. Kimi syo no. So jisu. Teng ka pop am karung hangiem lemar ngi kimi syo ki brio. U ka Bible kong baro ale pop baro lahap na ka burom blay. Respect burom ya ki brio. Nget tang ujisu. Bat pet tang so ujisu. Lada fi pet no haki brio ne hak no kin kalan. Pet so jisu. Banala dia berat no ya ta ka pop. Ong pop nga berat no. Bat pet hau jisu unong pelong siya nong kong fi. Ban nong panjanai ka chinget jong fi. Wan ong tang ta sing ngala pediang ngala dap light na ka pop. Pi haban yale hadu da permi snam mo pastor ka don to ka dokot. Kat ar sao mo. Hebrew kat ar sao. Pempat yale persya aban dami isnam da ka baye pene persya aban ka pop Kakran ngile persa ka pop hadu kan no. Demi Islam. Permi snam. Lada ngimla men permi ka snam jisu shall dap sayang tu. Kemudian nangi upan ya ka total dedication kan. Dari namar kata hang tu Hebrew kat ar kada ong hak tu jaka pinda rangi pet ka ong ba nabakumta mangiru habala ker to yar yang ida kal o kasaki kat ni tungin ya berat no ya ka jing penwet baro bat ya kata ka pop ka bahasa sno hangi bangin ya pet pinda ban pet dagam no daga jing ya sha kada kan pinya pet daga jing ya sha ya ka pet thong ya ka balabu akmat jompi kamot pi ang ngani sha no ada kawan ko to ka jing kwa jong ka pop pila pet mana ai bor yang atrai ngani sha gede Adam day kumta. Nama ujisu ada yale ya ka pop hadu da penmi. Senam dah. Wada penjaw ka senam jong. Mangim ta de taman pen. Ban penai ya ka senam jong. But
ngaji ong ro kene kawai ru kasengi hadin ba pila kala bamro what sngo sting ya ka jing jong fi nomor une unong yele uyele ban ngoi telinga stra ba tu seni pastor idang keren mo ha ka pok healing service sapok single shaphang using Wida ai ka jing batai ka bajanai ba bo sing usai ba me da bakta mujung itali harus soitan ukur hu kumu sing upur thubut te kumu sing jong juda handa udai par tu besen bongo itali kan mau teng usaitan uwan hakadur bon pen i bangalong ublai sisa Angel Tishay. angel ke jing sha ka bible ka kren ni kata handa unda udayo ungo itali ka pop kolong kumta kawan em pinum sutu bagade ka pop ro teng ibu jekli hatu dalek kan long pop Kedai. ngim par sutu bagade ada lupa ka pop Yes. teng lade ke ngi pen kesan no lade hatu dalek kan long pop kan film sutu bagade ka pop kawan em company bagade pop kamau besen par pun soy ke em kamong nga de setan Kedai sir. nga de setan peni ba yuso company ya lade pop gede kata kam jupen iya lade ngitip bagade ka pop andalai i yuso ka pop kamu ada besar Kadi kita. Tading ta ladang ikwa ban like na ka pop, ngi haban buat yu jisu uba klempop. Ka babel ka ongi kata, nangi puli rumah ebru lumasaw, kini kot ka bakat san ka ong namar ngim don orang baling do bomla ban ya snolem bat ki jing telot jungi hinrei, ya bala penshoy haki eki borok sri mingi hinrei klempop. Tang jisu belum perfect. Mo kesti jung petras mo ar ongum tahi. Ubam shim la le pop lemne am shim la shem yakaba arsap hakashintur jong u. Ubam shim la le pop am don gising arsap au Jesus Christ. Tadeng tam ngisngo bai u jisu tang mauhi uba klempop bat mauhi uba janai nagi ki baro badai mauru uba layap na kam ta jongi. Ban penjanai ngi. Mo Tadau pol kena ni kita orang ngalak ben le igi baro. Dau ta ken ibu pencai boreng. Bu jisu orang kamang afim la ben fim la roman seiso mereka pop ke kejap te ubriu. Tadi ta haba ubriu umdan ya khtien la umya isno anga ber khtien jonga isno au au jisu finom la ben seiso dalele. Tadi kata kadika jing pislor ke jongi mo ya ginong ngap ngani ka por ke bementa. To finya ini au jisu ba khtien jisu ke nyene afi ba pin la ban sei so khambun lam da kom ta kapop ta kajap kapop ta kapenter khong baklalong shisha kum tau tenat sno tang bodu tenat ubayap baru kupa ungor no il tau tenat baru bread no eka ken cheding tadi ta kapop piu jisu ong menem ba ban ngor no te khti hab ngor no ek khajat hab ngor te wat wan klau no ek khmat ro balai namar la ka dan kata kapop kapen telur ia kata ketenat. Mau kayap stai no, kajik yang mensim, kadang yes no bagapop kayap stai no. Tadi kita tik untuk tenat ubiyap stai. Haka bakat do abret no shading. Tadahong na Jisu orang kata. Ipuli na Yohanes lu makat san. Kat menengkau Jisu orang along mau ding so on bishisha pilong ketenat. Pajung along no semar briso. Ukuran cahaya kata ladaka tenat I kam seiso. Ladaka seiso kupau khalat bagan seiso khambun balada kam seiso kupau ngorno eka pat pret no eka shading tading ta kade yangi menta wat ai ban ado da kupau ngoringi da kade yangi bangin ngorno ya kata khti ke bapop na khajat ke bapop lani ban klauno ita ke khmat ke bapop lemda kum ta am kadujok ding kupau un sabret ya kata tenat ka bayap stai sya kata kapung gedeng kai namadon ki breu ki perkhat ba kim sutu ba kadai ka pop meliru dah pop kim sutu ba kani kadai ka pop kum rang ba breu mo habau nak ladon ni ka kurim ladon ni mo habau ulet syakawe tentang ladon sutu om kadai ka pop umsungu eta tentang dala sha latip ya kata par uang ngai pada kalok pi ka jingit kampalat ni ubreu na ka jingklem lane ka jingit kampalat ni ubreu bon lat na kadi ka bam ka khalai nama boleh sutu ya kai ke boleh uang ngai nga besar tang le yu kene
Hari datang am da fin sutu hau jisu fite bakata baro de kapop. Namar pilih penis no ila de bat kapop. Bat kawai ka don bet na kapop. Kata de ka bainong. Baka Bible ka kren syai bet. Ka bainong jong kapop kalong ka jingyap. Hari hau jisu ka bainong hau jisu ngiyo ade ka jingyam bom cukut. Da ka jingai e ka jong. De kata bengi pediang ya ujisu. Amda singa pediang ngi light na kapop. Ni pan map ya ka pop ba de ki rengkang jong i trai sait lot ya kata uthoi kerta ni kita cingem bat man ka singi pule ni ka tien pala wan riam yang ngi ngin light biang Idun ki ba kelinga ki ong lo blay di ba do kata ba krabor do kata blay msuma ba ki pop blay ha ban yap ka chubab ka long be blay jong i do blay unong bishar ba ya ka pop te unong sha ba kan light no kum to klem ka jing pinstam Tadi kata kapop, hapen stom baik ya kapop. Tadi kata ublay jungi unong bishar bahok. Tadi kita unom ong YouTube pop tom leleng cuma na mm. Ya kapop hapen bishar. Tadi kita upa ela jong ukun jong u siagani ka perthai ukun u baklem pop ban bishar ya kapop jong ka perthai u. But kawai nung apostolo masih kitin na fi. Ublay jungi ulong blay jong kaang. Yes. But kaan ka ongum ni nobody is above the law. Da mano bakam halor bani kaan. Abo ublay ubu ya kaan. Kamu ublay upenrit ya lade. Pelong halor lade bani ya kaktin. Nama ublay ubu ya kata kaan. Baka Bible ka kren syai shaphang kata. Ya kaktin ka bu try lo kren ka ongum ni. Unong pen ken. Namar de kata o me singi me ba me so me yap sisha. Dia try kren ni kata. Buat unung pendam ya kata ketin. Namar boleh ko ongkum ni haka sam tis pak lai pupra de khot baar. Ngan mani dem syaka temple ka bakoi jong me. Ban ngan ai ngo ya ka kerteng jong me namar ka jingle isen ai jong me. Bat namar ka jingshisha jong me. Naba mela pen kraw ya la ka ketin. Hakli ya la ka kerteng barok. Jehovah Rafa, Jehovah Nisi ngitip dari kita ki kerteng ka Old Testament. Halai ula pen kraw ya kai. Ya kaktian. Si sien bau blay ulah kerenda kaktian. Wat ia ladero upenret hang tak kaktian. Bat ban le. Dalam day kum tahu jisu numan Mawlong beriu. Man ngirung inum ngait bau blay ulang sisha. Blay ulang bohong. Na blay uhok upen kom kumba kumki kemi ki kpa. Ngasuto. Mana kitu kisngi ngakular ka kon. Ngalaklet ka jim kular. La katu kan de banai ngakular kum tam mokon. Kapan kan mau yang mana kini? Papa fina kan mau nam kata fi orang yang Bahapa ka keren nam? To. Andre kawan pen kendo yang ngalakular ta. Ngalakular. Banga pendap hi ngalasutu banga pan pendap namar bale ngalakular ha ka singkha jongka. Tongan selem tam. Kelakut singkha pembangai ikut kata kelakut ke kamong nga. Hari kapan kan mau papa pila kular. Pi Kebumut ngahapan bat dia kata ladang ngasutu bang akam nilai talabiang. Hakasin ke baar kanum syani asu ketin jonga. Kebumut ngahi ngapen ja no ya ka lengkor ka jinglong kupa ta. Dan ka jing syani ka jong ka ko na kupa namar bangahi ngambat ketin le jong. Kadai kata utrai hang ni Ukraine no ketin. Devi habu blay Ukraine ya ka ketin. Upan hapo ila dia kata ketin ro. Mar utrai de ubreu bo lam ler ne ko no breu bo la bo mod ya kay bul akren to nom le ni kita bol kolar to no pendap kita unom lam ler mar sim la akren la bat pisbang ji sin ba u la akren ji sin ba u la kular de to ban kala ba kum bakalan kum tang khlam kren ne em unom thok kum tak tadi kata ji sin ba la kular chuaban kular nganget be ngitip abang ngipuli ka Bible ublay latip lupa bau tahu ubreu sa laptop hari ublay wang wala laptop ngala ai ka ketian ngan pendrit lade bat ubat de ka jingkular pi ka pop ka de ka bacin pen kenya ka ai ba ong ka ketian da kena puli be ha Genesis ka de ka ta ya ublay ong menumbam mo pen kenya ka ketian da ha to ka por le ka pat de ka ya ko mo Hello, ai ka ketinya ki penumbam no new so. Kibam, lakhen.
badala di kimla ban laj no nang ta ka pop kila syabe man namar ka pop try uang nga haban wan ra mangahi ban reconcile ban yesuk bat pi lam dan lenga wan finum la ban yesuk ban ngau blai wan hidala dia namo sutu kalong tik ru bun sen ngayo iba ka ne haka jinglong ki mek pa mo bun sen ki siong ki khon ki wan penret ampe kat ka chisu tho jonga bun sen ki mek pa ki per ki khon ki dami ki le pan at i em ki la ba ki mek pa mla ra kumno ka don mi tu men sim su senai bakat no tame blai no ta jongi mla ra ki balong ki mek pa ngai fila masu tho ne pi dom pi ladam dei kum ta pi tu khon pi ushi mutu pisana yang ule di drop ule le so ba bat ki perlok jong dom pi dom mat pi ana namar bodi khon am isnai man wat man galat klenti nga kamau dari syakri apa prison man dari syakri po jail nasi ibu pun mek pa ki yang abar kita pha doi dong doi lam tau khon kum ki beriu na bar sok kum tu khon ubal arip ubal along kum ta ula le kum ta la dei de ban isi beriu sok ndei de khon la jong hana ki mek pa dong ka kami kam tam ka balapun kam la kan bao lapun yang ini ulai de ulai de kata ngira le pop ulai mla uwan wat ue de kata wang ayang jing khang atiet cha buple wangan syong khawai lembat pi beli wangan wan syong khawai no si sin la syong utrai am ka pop nan jaka syo ada um syong utrai ke mama nemlo no stop yo pi si sin la syong utrai am ka pop nan jaka syo de kata ngai men se me pi Fitip tentang pila kala ka bamut pi ang pastor nga telot biang nga paiden biang fitip ka dau ka de am ba pi ham syong ho utrai Marketing jumlah kau ambil kata deh. Ada ngimlong kau mensim, tinggalong hak do. Tadi kado, tadi kalau mar persyak mensim. Tadi kita kalau mar persyak ban lepop baik. Tadi kata ada unu umdan ni mensim kuris tu, umdan jom kuris. Tadi kita ngipoi biang syak, kata ke subjek mo. Ya kau menghap ban long bandap do mensim. Kita dap do mensim, pi apa pi dap do mensim bakoi kan ai bori pi. Pi abang dap mensim, ru kau dia bersu dap mensim. Yang mendap dah keketian. Mari ini keketian kedai belak persat do mensim. Kedai kata abang idon ni keketian idon ni mensim. Kedai kata mari ini keketian hidup Jisu, o mensim jung Jisu dan ini keketian. Tadi kata abang idon ni keketian idon ni terakhir. Ba sim pidon ni keketian pidon kata ko white lam. Bat pidon hak jaka ba fisu tu dan ka pop keketian galapan kendo ifi. Mari keketian jumlah kekeren saya kata kabishar tu ikjing mut. Bagi ikjing temu jung kedon. Kalau buat sistem fidap na nektian, sebetulnya kita nak jing bakla fi poi cakap bamdai, kemensim ketuk kemensim beladap dah kektian, kepenrem fi pin pet nang ta. Kalau apa ni kenduk tu fi kau kepop, handrai larangam dan kene kektian. Wat larang alak kala bamur roem, kebama bah bangan suntuk biang cakap pop. Takkan yang itu ibu beri wadap mensim bestu di bah jing tap kektian jublai. Kemudian apa keren bunsin kemudian keren sudah kektian doa tu. Malah lah long hak jingkar teng lah kan rengkat bagi ketian jubli hang tak lah itu bunyi di beberapa adab manusia lah itu you dieng de no so yes tagai wami na kasentor na kai wami na jingim ka jong tau beriu te lah itu you de wai kada kata Kadai ngangai utrai untuk kerku ya pi ya kan ka jinge selok ke bangi wan ra nang ne na po ka studio jong ka Potternet kai ka pop mat kemnu ban light na ka pop Kenal bah, babarok ngila laptop, ande aingo nomor Jisu, upalat yang ina kapop. But uno badan how Jisu, ulat not na kapop sendan. Ulang jing tau tama. Ulang jing tau tama. Kike ke berim ke alit no. Do no sendan. Ngini lek bani doai hak ni kapop. Don na pi akhat man kasengi bat kani kapop. Pi sngo bang ngam la lat. Khot di Jisu. Dap not da kap dong men sim jong trai lomba kaktin ke jong. Ngin lek ban doai hak ni kapor na banta jompi ngai ti ni kapor pasta bantai bani la mingi jing doai Trying to pon ngap de jing so comment ke crowd try yo ben kran ni kaktian ke jome kaktian ke ba em kaktian ke badan bor kaktian ko kan ra try ke ba pen kala ke jim ke jongi ngai ko try ke ni kaktian ke pen kala yi ki nong yos no ha ni kapor ba doai ke ku ye pi
If long bedap do men sim ki bedap da ka ketien, but di ka no ken ke ba pen laptop if ot no men ta ka sngi, pendekut no e kata ngor no e kata, lem da kum tau pa un sang ngor no ken. Pangangai kita ka ba kejap no e ka jing men sim ke jong pi, pendekut no e ka ba kum kata. Banga dwai ka ne ka sngi, pi long ki bre ki bedap do men sim, ki bedap do Jesus Christ. Ka dwai ka koi fi fin ya, ka bos ka bon ka jingai, tolong fi ki ba seiso, tolong fi ki bre kin ki bedap. Daumen sim. Hakatay mo Jesus. Amen. Try na kerkui fi long bedap daumen sim. Long bedap da gaktien. But to ay ba fi ngor no iki kiba kajap no ya ka jingim ka bagan jamin sim ki jong fi. Ngor no ikata. La ka kti ka lapop kajat ka lapop. La ka khamat jong fi ka lapop ngor no ikata. Try na kerkui fi ngin sekendu biang hakawai pat ka por. Kum ne simyo. Amen.